urusan itu jadi main. Nah, terus Lek itu. Tuh, Lek, Lek, betulan gue, Lek. Sini. Hei. Waduh, tuh bocah kebangetan dah. Kudu kangen temen tuh bocah bener. Parah aja bocah tuh. Wah, Frit, parah tuh bocah. Udah nggak kenal temen, wah, bangetan ah. Dia tuh orang digeroin kagak nengok pisan ya. Salah bantal kali bang. Salah bantal apa udah lengotan? Biasa deh. Naiknya sambil ngesot, nggak usah pakai ngotot. Apalagi ngebetot. Jalannya bebarengan, apalagi beboncengan. Kalau lupa kebangetan. Jangan suka main rase. Kalau kagak kenal jase. Apalagi setia. Kalau makan sesuapan, kalau minum seuyupan, kalau lupa kebangetan. Aduh si abang, nape jadi lantaran orang yang lupa, nape aye yang jadi sasaran. Bukan jadi sasaran, cuma ngingetin doang. Kalau udah jaya, jangan pure-pure lupa. Biarin kenape bang, jangan usilin orang. Yang terpenting kita masing berduaan. Gua gedek tuh sama orang. Biarin bang, kita juga belum tentu. Orang tampangnya doang, nggak tahu isinya. Naiknya sambil ngesot, nggak usah pakai ngotot. Apalagi ngebetot. Jalannya bebarengan, apalagi beboncengan. Kalau lupa kebangetan. Jangan suka main rase. Kalau kagak kenal jase. Apalagi setia. Kalau makan sesuapan, kalau minum seuyupan, kalau lupa kebangetan. Aduh si abang, nape jadi lantaran orang yang lupa, nape aye yang jadi sasaran. Bukan jadi sasaran, cuma ngingetin doang. Kalau udah jaya, jangan pure-pure lupa. Biarin kenape bang, jangan usilin orang. Yang terpenting kita masing berduaan. Aduh si abang, nape jadi lantaran orang yang lupa, nape aye yang jadi sasaran. Bukan jadi sasaran, cuma ngingetin doang. Kalau udah jaya, jangan pure-pure lupa. Biarin kenape bang, jangan usilin orang. Yang terpenting kita masing berduaan.